Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Office of Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District, Hakasian ke Baar, kum ke District ke Bapura, kalau yo bandaki ke Jingyo ke Jela Meghalaya, yala ke Jong ke Jela ke Bapura, na ke Jela Assam, haus nam kakhandai spa nyo puar. Hakani ke program belapelong Hatirot Singh Memorial Hall Pendeng Umyong, Mairang, na lor kinong tri sorkar, ki CM lagi hima ki bahab apo ke district, kinong syakhat sobha, tapi ni syong kun susu ya ke program lagi Jingruai, lagi kendun baper Kuntub yo nong roi ba paunam ke Eastern West Khasi Hills District. Usam lakit ku pa nong siet. Bala yoru ya ke jing batai ke babanya. Halo ke jing ya linti. Jong ke jing yo ya la ke jong ke jela. Kabapura do ba W nong siet. Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District. Nada ni pai sya ka menor. Ngilap ya kidak kishin kiba yalam yangi sya kejing sutu ba kala sedang kejing ele hill state nadu kisnam khat khnai spa khat nyeu terter kadai hosnam khat khnai spa khat nyeu ba kamun tagu cham support report kala terwa ban ajing Arab kerpang ya kini self governing institution kibadon hapo kari India bat kani kala pen pejmat ya ki hima kasih ya ki klik nang sensyar jong ki hima baper bat hakaju upor ban paikmat bat syaka politics kawa per na kawa ki kiju sensyar ialah kijong kehima teha kata kepor kami kali akan hapo ke Assam province but keladon kejing ya perkat ban yo no la kejong ka state na kamenta kijak riu lum te yau sumpai kejing ele state labet nadu kisnam katna spa arpo terter henry kejing ele bajur bad don jimut shisha kaladon nadu snam katna spa sapuh nyo hadu katna spa rupo namar kejela asam kala temu berpenong kawai kejat pendriu yang paro kibahap apa uput usam jongka kentup kirilum dakwa penong ya kaktiin asamis tung kaktiin man penenkam ha kijing trekam paro kani kala penong iki kasih jentia berdaro banyak teli bat persyak dakawai kasur ya Assamese Language Bill. Kila Pak kejing Pok Chief Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru Henry Kamsemla Seiso AA. Tu Kapten Williamson Esama ubadai CEM jongka GHADC House nam khatnai Pak Sampusau ulakot bania merjumut po kajing yala hill state la kajong hatura kadba ia ka Eastern Indian Tribal Union la seng ha Aizawl Mizoram ha uni uju usnam katura conference kala Shimrai berpa kami merendam sebagai state reorganization commission kepadawa bentauno la kejong kejela bat badan rukarai ban mino na kejela asam te urad ba bala sanduri yakane kecing perkat day professor Gigi Swell
Haka meeting baladon kabalalong hasilong u kapten sangma kajing keren jong ula banjur bandawa Hill State laga jong nak minta kiri ulum kibasyong hakasi jantia bergaru. Tekisnam kat kanai sepak sampusan sampun reu bat sampun yau. Kita kisnam ban pensyai ban pesutu siapang kejudan kampan yo laga jong kejela. Bat nadu kani kopor nasdang kejingnya perta kaboong no Hill State no rest. Kejingnya tungku bajur hapadang ke Sarkar Assam, but ki Hill State leaders kala jia hausnam katna sepak andropo namar ka Assamese language bill. Haga arkusau tarik November katna sepak andropo kinong yalam ke APHLC kita submit ya ke memorandum how Pandit Jawaharlal Nehru keba dawa bade min khawno ola ka jong hi ka state andai hakane ka kentiru ula terwa penbanda kata ka Scottish pattern of administration hakaba kijakauri lomorok khoj kinang hap hi habo ka jala Assam ka APHLC hakane ka kentiru kala kentai te house nam khatnais pahandru kuar ka APHLC kala yakun ya ka election bat kala job pun telikisit namar ke jumbong pediang ya ka jengdawa paro ki MLA jong ka APHLC kila ya berngam ban resign no na ke jumlong MLA bat kila sina ya kata ka non violent direct action ha ka lai kuai tarik march ka knas ba ndrupolai Haka juga por kami Mizoram bat nakalan ru kila dawa banyo laki jong hijala papura kumta uneru ulapan mi dakan neru plan bagi kot ke patas ka commission ban ailat yakini ke dawa state bakin long autonomous no ke Sarkar Assam bat kawas di konyo but kalau don kejing penslam hak bakolait ya kiskim penroy hak cekap paro badon kejing ala Hill State hausam khatnas pa andru punreu ka Indira Gandhi simti juga Suki Prime Minister but kalawan hasilong man snow man snap but masutu ya kanong rim jong kajing dawa ka APHLC da kajing temu ban nom I state bat kumta lami saga Ashok Mehta Committee kepala report kumjuk kata ban nom I state laga jong hendrai kajing yai kentai ka APHLC kalau penlong ya Sarkar kami ban perkat sani bat ban bisyarha la penlong ya ka protest non violent direct action aka kena bat spoterik jong September sakna sepak ndrupopra ladon ki hartal ki satya karaha bat ki wei de ki komyaki hakmat ke Assam sekretariat kepada sekretariat Jogja Kaliamta hasilong kipat ba kiliah pit bom bertajam no Hill State no rest kane kelaja kamtama ki benta jong ka yodu bat mokha kila don ru kijing kren penki jumot bat jing kusutu halor kejing don kam ban yo la ka jong ka jela ka bapura haga karwe tarik September katna sepak ndrupupra la penbena ba la ai da ka autonomous state ya ka Meghalaya na ka bataki khasi
Jantia Batgaro kebarang habi nopo kejing pej ka Sarkar Assam kejingnya ke step Kim Syam Lahun kinung yala bat kilap tem ya kejing yala pun volunteer senang bat kentai ru kila syak gam bat syak set bendi ha Guwahati kejingnya ke kaya iklam sangat kumta ka Sarkar Assam kalawan ra no daga Assam Reorganization Meghalaya Bill Khatndai Spa Nriu Pukndai ban ai jelapura no bat lamen dia ka dau presiden ha Khatndai tarik Desember Khatndai Spa Nriu Pukndai te ya ka Meghalaya Autonomous State lapli dan Indira Gandhi haka artarik April Khatndai Spa Nyoko bala penlong po garrison ground Shillong kampun na kinong yalam juga APHLC haka ni kaporpan bala yalam da Kapten Sangma kila penyeso no bat ka Indian National Congress kum ka parti kito kibom syam latre kila syak bek seng but kila seng pada kawai ka political party bagi ongka Hill State People's Democratic Party HSPDP kebarang ini menurut mentah ia kepala peteng berlayalam da uhuping stone lembok kani ke parti kala peteng ya kejing yakhi banyo kejela ke Bapura om tangkum ka autonomous state the house nam Khatndai Spa Nyoko pan ka parlimen kelepas ya kan North East Reorganization Meghalaya Act 1971 hakabala penlong ya ka Meghalaya kum ka full fledged state but kala yo ya kejeng benjul now presiden hakala tarik Desember Khatndai Spa Nyoko ka Indira Gandhi kalawan pli ya kejela Meghalaya Bapura haka arpo tarik Januari Khatndai Spa Nyoko Polo Ground Shillong hapudeng kejingkun bat kejingkan hoi risa baibat te hagan kurkom kejela Meghalaya jengi kala yo ialah kejong ka state Bapura klem kono kejing ya umsnam Nadu Muslim Khatndai Nyoko Pumka jelalai borka ching sesha Nanot kachai patshati kakambang la Shadai kamrup na gambat gol para Chiksha sepni habden patki kasi saki jandya shatai shapang bigi barogia em hangi kum shipara nadu bagi wan shong kilong shua Meghalaya, sweetest homeland of the clouds. Living in your arms, we feel so proud. Achikasi Jandya, together you embrace. Lead us higher for every